kay basta maghilom-hilom na ko, naglain ako ng kanan na. Nakaligo man ko sa mo kasi istorya. Oo. Mama na maghilom-hilom ko. Okay, so ang ganito ba? Nami sa baling-baling sa ta? Terminal lang. Galing. Ay basta nami diri sa sakyanan padung Magsaysay. Port ni port. And ang sakyan kay na dito sa likod. And nagulat nami kay we're waiting kay nangami patient. Nagulat mi. Blind food. Okay, so I'm with the Davsur farm again. Davsur means Davao Surigao na ha dili Davao del Sur. Hi. Okay guys, so what can you say about our first trip here, our first day here in Surigao? Katugod kay ko. Okay, just a fact. Sila ka na nangatulog except kami ni Jassel. Naka-brave among soul. Pero musta ka ang defense ni Mohan? Di sa tamang iskutan ako. And unya 1 p.m. kay research defense. This is defense. Ato na lang hope na na-ever. Oo. Hey guys, nagulan na siya. Pasilong kami diri. Pero nga mong sakyan natin ito. Ano ang sakyan guys? Pasilong kami diri. We are currently visiting Sakuan because it's like Dinagat Island. It's like Palawan. It's like we are in Coron, Palawan. Yes, and it's very amazing. And if you can see at the back of the camera, it's really amazing. Like, Yeah. is this really possible? Like, are we really seeing this? And am I seeing this real? Yeah. Hello, nanami sa Jelmar. Jelmar's Resort. Jelmar Resort diri sa Dinagat Island, guys. Grabe, nice kaya ang yakang kon. Ayan, pag matagod kay Murag Maldives, you know? Oo, correct. Sa Maldives. Tama jud. As in, mala green ang dagat. It's super clear. O, tanawan ninyo. As in, super nice. Grabe, guys. Yeah. Kanina mo diri pagtigom mo kwan. Ano lang, affordable lang man ni diri Libre lang. Ang kuan. Sumot na sa Libre lansya. sakay. Lansya, dili ko sure sa lansya no kay wala mi naglansya pero Ay, pero nagkuan may nag-counter. oo, pero naa sa mga 300 plus daw ang lansya. Tapos pwede pud mo kung namoy contact diri pwede mo magpakyaw. Pwede pa Depende sa katong tag-iya sa yung sakyan. Yes. Tama naman siya.
Super init here in the top of the mountain. Mangulay na daw, Mi. Mangulay na ta, Jazz. Next destination na po. Go on a vlog even if you're walking on the stairs. Even if we're in the situation that we're struggling. Going Yes. Oh, Going down. struggling. Okay, so how And- can you say that you are struggling in front of a camera? I'm struggling because it's so many steps that we need to take. I'm steps. It's based on what Divina said. It's 42 steps. It's 42 steps here. We need to slow down. Slow down. We need to be careful because our feet is so weak. Labas ti Deb. Kaya atay soto na niyong Hapit. Hapit. Wow. Ano sa point? Dili ko tanong tuan ka lang ipi. Ay, Jas. Highway patrol. Ang atong gi-practice gahapon. Ang atong gi-practice gahapon. Ayaw lang na ipalakwin. Ayaw lang ilakay. Nami gi-practice gahapon nga upat ang maluwas ani. Dali lagi mas bagnay katugtungan nito. Ay naa di ay. Damay bag. Ano si Punti Deb? Wala kay abi wala katugtungan. Wala ko kasabot sa tong lakaw mo. Pinatakilin na kanan ako. Uy, kana, yun na na isa katil, kana. Tutorial sa siyang panao. Tutorial ang vlogger sa pag Bye guys, see you later. Lalo. Lalo. Hala, na selfie wala. 2 3 go. Just keep swimming. Kaya man ka ni Sayong nagluta ra ba? Imuuyo ra man nakita na boss kang ikot klaro. Kabalo mo Sayong. Okay, dive kita sa layom guys. One, 2, go. Na magpahisom na pa. Oh boy. Wala nibak. Nibak ka. Wala tayo na front. Asa man ni? Hindi ho. Nagpapalagin na. Klaro. Tama ka. Sige.
1, 2, 3, go! Wala man di ay. I'm just simply Thank you for letting us know that we have a skill for translating languages. So how many languages can you speak? I know 27 languages, but I will speak only 2. What are those? English, Tagalog, and Cebu. Alright, that's great. It's already done. I'm just waiting for another pork to chop. Wow! Pork chop. With fork to chop.